Sen canın ne oldu? Abi gibi kapatın. Ertelettin mi? Dur. Достар, стройся давай. Достар, жаңа. Братан, ушундай балдардан сом чыкпай калды. Ушунча балаңар жүрүп, ушунча баладан 1000 сом чыкпай калды. Келдирчи. Там марка дейсиң. Вакыт берген анча болду. 1000 сом табылды. Бречка. Tozla. Getiriyorlar. Hop salamı. Getiriyorlar. Cürüle Brečka. Otur. Жигиттер, ошентип. Бречкаңар признавать этпей кетти дегилечи. Жигиттер, сөз өтүш үчүн авторитет керек. Авторитетке дух керек. Духуң болсо, сындырасың, талкалайсың барын. Анча таяк деген сондор үчүн жөн базард этпей элечи. Бречкаңар көрдүңөрбү? Алдыңарда лох кылып кетти. Туурабы? Же туура эмеспи? Aylık kıymetinin bilgisayarı. Жигиттер, тиңер жолчун го я? Өзүңөрсүң осы баягыдай. Кандай дейсиң? Болду, братан. Дух вагон. Болду. Келеби? Келе. Кет. Брат. Турсун. Сөз чалаң барбы? Өз чалаң. Ал менин жаңы номерим. Кыса тамашалайбыз. Şunu verip koysun mu diyeyim ben? Давай. Базар жоқ мыштар жаткен, а? Кандай базар жок мыштар жаткен? Эмне болду? Братан, кандай бунун? Сен бизге туруп бересиң? Ого. Эмне болду? Кандай эмне болду? Ушул жакта сабак жатса сен турасың да. Телефонду өзүң алып кайра өзүң берип койгоң кандай?
Что там, брат? Не помню. Кыскасы тоска ушундай. Көргөнүңдөй эле. Не десең да? Эй, акта экен өмүрлөр. Тине келатпай шакалдарым. Акчол, сен түшпөй эле кой. Биз өзүбүз эле сөзгө тартып сүйлөшүп көрөлү. Давай, көрөлү. Кандайсың шакалдар? Шакал, сенсиң го дейм. Бизди башкага салып берип кеткен. Енилерим, моğulганыңар тура эмес. Өзүңөрдүн майкеңерге кол көтөрүптүңөр. Майке. Майкен болгондо мага туруп бермек. Сен кантисиң ага? Братан, разанасызбы? Талпа. Раскилер. Дедашынан көрдүңөр беле? Силер братаныңар разы патта кийимсиңер. Я. Система деген эле? Братан, сеники прав. Турданда прав болсо. Моңин кыл я. Эй. Я. Эй. Я. Ким я мо баштадым, Ким деме? Ким анам? Мага башты жарган кишини баланы таап бересиңер мага. А мен силерди сындырган баланы өзүм сындырам. Акылбы? Уктуңбу дейм? Уктуңбу? Тур жол. Эртелет билет. Дони, кече силер салган бала ким экен? Ал айылга жан келген бала окшойт. Айбек байкенин үйү сурат. Кайсыл жана айылдын четиндегиби? Ошол. Ал, мен аны тааныйм. Сен аны каяктан билесиң? Яны биз Айбек байкенин үйүнө биз жибергенбиз. Токе аны ал тууралуу маалымат топтоп бер. Жумуштан канчада чыгат, каякта жашайт, не кылат дегендей, Макул топлоп берейин. Бирок мен аралашпай эле коеюн доска. Өзүңөр эле сүйлөшүп койгула. Макул. Жигиттер, эртең менин да срочно жумуштарым бар. Эртең кетем мен. Шпонтаңар өзүңөр эле чечип алгыла. Ами, айылда Дони көз эле каласыз болот. Дони көз болсо Дони көз. Сени менен до конца болот аке. Кеттик анда. До концабы? До конца? Болду. Gel giriyor. O'tkun açıp durdu. Nerede koydun? Olan posta? Hoppa. Sen ne tutun? O? Ne? Nesin lan? Assalomu alaykum Doni. Yaxshi bo'lsa. Doni, tegi ketdi. Bayqag'ilama. Заявление jasib bo'lmasin. Хорошо. Ayvos'a geçeli o çocuk salonu ya. Şimdi bu hafta çalıştı ya.
Donya. Qanday? Tishini kecha nima bo'lsa? Yo'q-ku. Saat уже 9 bo'lib ketdi. Хорошо, mayli. Kecha qasdqa. Kecha muz topayolib ketdi. Muz qadrini jasmasir. Ана братчикалар, сөйлегілі. Братан, ты Доня братандықын не қылмай олды? Ей, ал жағын өз шешесі. Кетер. Ей, аз братчикалар сабағанмен әлі бет толық жоқ. Не қыл дейсің? Короче, менде бір план бар. Доня братан өзінің сөзіне тұрып тұр. Өз аңыз қыл дейсің. Ал өзі жалғыз қылды, башқа менен қылды, Доня өзінің сөзіне тұрды. Короче, аны чапқан баланы таппасақ, бізді айрайды. Анан көріп жағының братчикасын қармап, жолын салып саламыз. Братчикасын салып не аласың? Ал жағынан көресің. Братчикасын ешкі келесің? Жүрші. Вайкинге таянып, именно сол жерге кетіпсің, а? Сол жерге. Алчық, қақтасың ба? Қандай? Мен сен қақтасың деп. Бартама.
Sonunda. Tağatайлап қал. Ака, сен отырмайсың біздің шай ішеді. Жоқ, işte. Егер отырмайсың сөз боламын. Кел. Бұлай әрекет тұрмайсың ба? Мен де сабақ шашып болсын. Бірақ мен жашыруды өзім таңдауым жазадым. Ошондон не деген келди? Егер сен адашкандығын біле тұрған болсаң, өч алап біле, сен кешірім сұрайт біле. Ошондо мени кечирим сура деген турасың. Маны өзің білесің да. Сеңе рахмат. Кыргызстан негизи бир жакшы кеп бар. Аганы көрүүнү өсөт деген. Албетте, мен улумун деген ар бир адамдын мойнунда бир чоң милдет бар. Ал өзүнөн кичүүлөргө өрнөктүү өмүр, пайдалуу нерсе калтыруу болуп саналат. Өспүрүм уракта система деген түшүнүктөр болот. Система бул көбүнүн ан сезиминде уруп согуу, салык салуу катары калыптанып калган. Бирок андай эмес. Система бул болгон тартип.